Twongeye kubashimira by'umwihariko mwebwe mudahwema kutwereka ko muba muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibihugu bitanu bivuga bigakomera byategeka bikaba hano ku isi. Ibi bihugu nyine ni bya bihugu usanga bifite uruvugiro, uburyo iyo bivuze usanga bikangarana ibindi bihugu. Reka tuze tubirebe. Munyemerere duhere ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu turasanga igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa ni igihugu akenshi kidakunda nyine kugaragara cyangwa se ngo kigaragaze uruhande kiba kibogamiyeho cyane, ariko buriya iyo cyatoboye kikavuga ni igihugu gitinyitse, cyangwa se iyo cyeruye kikerekana uruhande gihagarariye, benshi bacika ururondogoro bakibaza ikigiye gukurikiraho. Ni igihugu nyine kivuga ukabona isi ibyibajijeho ibihaye umwanya. Igihugu avuga ko gikomeye mu bijyanye n'umutekano, ngo ndavuga nyine mu bijyanye n'igisirikare. Umwanya wa gatanu rero ni igihugu cy'Ubufaransa giherereye ku mugabane w'Uburayi, akaba rero ari igihugu wavuga ko nacyo gifite uruvugiro ku isi. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Iki gihugu cy'Ubushinwa giherereye muri Aziya. Iki gihugu ni ukuvuga mu bijyanye n'umutekano, ubwo ndibanda cyane mu gisirikare. Ni igihugu cyubatse ibintu bikomeye mu bijyanye n'ibikoresho nyine bikoreshwa mu gucunga umutekano, ndavuga ubwo ngubwo imbunda, ifaru n'ibindi bikoresho byifashishwa nyine mu gucunga umutekano. Iki gihugu wavuga ko n'ibindi wavuga mu iterambere mu nzego zose ubona ko igihugu cy'Ubushinwa cyagiye cyubaka. Rero iki gihugu iyo kivuze birakomera, cyategeka bikaba, nacyo ni igihugu ubona ko cyamaze kugira ijambo mu isi muri rusange. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo Ubushinwa buvuze abantu babyibazaho. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cyangwa se ubwami bw'Abongereza. Iki gihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi. Ni igihugu cy'Abongereza, ni igihugu cy'Ubwongereza. Iki gihugu kiyoborwa n'umwami, baracyafite nyine kingdom, bayobowe n'umwami. Ni ukuvuga ngo iki gihugu rero cy'Abongereza nacyo iyo kivuze birakomera, cyategeka bikaba. Iki gihugu rero kiba cyiturije, gusa iyo cyerekanye uruhande kibogamiyeho cyangwa se gishyigikiye, benshi bahita bahinda umushyitsi, ugasanga bari kugenda bigura intege badashaka gutobora ngo bavuge. Iki gihugu rero mu bijyanye n'umutekano wavuga ko nacyo gifite ibintu bikomeye mu bijyanye n'umutekano, cyangwa se abasirikare, ibikoresho, uvuga ko ari igihugu cyamaze kugira urwego rushimishije mu bijyanye no gucunga umutekano nyine, aho umuntu areba uburyo kibasha kuvuga ijambo ugasanga ibindi bihugu biraryubahirije. Iki gihugu rero cy'Ubwongereza kiyobowe n'umwami, tubibutsa ko uwari ukiyoboye umwami Elizabeth yatanze, ubu ngubu akaba wavuga ko kiyobowe n'undi mwami. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igihugu cy'Uburusiya cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iki gihugu mu ntambara ya kabiri y'isi wavuga ko ariho noneho cyahise kigaranzura cyangwa se kikagaragaza imbaraga zacyo mu bijyanye n'umutekano. Ni ukuvuga ngo iki gihugu cy'Uburusiya ni igihugu cyagiye kizamuka mu bijyanye no gucunga umutekano, ubwo ndavuga mu bijyanye n'igisirikare. Bafite ibikoresho bya gisirikare, intwaro ndetse n'ibindi bikoresho nyine byifashishwa mu gucunga umutekano, usanga bagiye batera imbere. Iki gihugu ni ukuvuga ngo iyo kivuze mujya mubibona nyine kenshi yuko usanga bishobora no guteza intambara ya gatatu y'isi hagati y'iki gihugu n'ikindi dushobora kuza kubona mu myanya iri imbere. Iki gihugu rero iyo kivuze birakomera, cyategeka bikaba. Iki gihugu nta kindi ni igihugu cy'Uburusiya giherereye muri Aziya ndetse kigakora
no ku mugabane w'Uburayi. Iki gihugu rero nta kindi ni leta zahoze zunze ubumwe z'Abasoviyete, ariko ubu ngubu kikaba cyitwa Uburusiya. Ku mwanya wa mbere turahasanga inde? Ku mwanya wa mbere ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Iki gihugu Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ni igihugu wavuga ko ari cyo gihugu kibasha gukangaranya isi, cyavuga bigakomera, cyategeka bikaba, mbese ni igihugu gishobora gufatira ibihano ibindi bihugu. Tujya tubibona kuvuga ngo intambara zahesheje cyangwa se zabaye ahantu bikadogera, usanga akenshi iki gihugu kiyambazwa kigasaba gutanga agahenge mu mpande zombi z'abari mu mirwano, ugasanga cyangwa se babirenzeho ugasanga kinabafatiye ibihano bikakaye. Ukibaza uti se iki gihugu ni bwoko ki? Nta kindi Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, ari nacyo gihugu dusanze ku mwanya wa mbere, kivuga bigakomera, cyategeka bikaba. Icyo nta kindi ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, aricyo mu Cyongereza bita USA. Iki gihugu rero kikaba kiyobowe ubu ngubu n'umugabo witwa Joe Biden, ugiye kuzasoza manda ye ejo bundi. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe. Mbibutsa gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bitaha. Ndabakunda, murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, mugire Imana n'amahoro. Hasta la vista. Ciao ciao. Ibihe byiza wahaye muronke. Thank you.